radimo samo da ne skačemo. Znači lopta ide u visini glave i najčešće ju udarimo glavom ili štopamo prstima, ali najvažnije je glavom. A važno je, evo, baciti meni. Čekaj, prvo. Jer cure boli kad onak... Pa ne. Zapravo to ne radiš s prsima nego sa... Da, ova kost. Da. Uglavnom ne boli. A za udarac glavom važno je postaviti ruke na ovu visinu. Znači ne ovak čekat loptu i udariti, jer ruke služe da se obraniš od igrača koji su ti sa strane ili iza tebe. Ne moraš ti njih udariti, ali da se obradiš od njih. I ravnoteža neka. I kad ide lopta, sad ti me baci, znači ide, može tako, znači ide lopta, ti moraš se tijelo nagrati prema iza i čelom udariti, ne sad, može. Dobro, ajmo probati sad. Ajde. To? Možeš malo više. Višlju? To? Ajde. Kad lopta pada, onda je morate procijeniti di će past i skočiti u trenutku prije nego kao ona pas pogodi u glavu. Znači vi isto nju morate. Mislim, to je malo teže, možemo probati. Može? Ajde ćeš probati. Sve se čekam. Da. Čelom, kaj je to? Kaj je? Ali kuš kaj ja napravim? Ja te idem kod mijenjamo. skočiti. Da. Ajde, još jedan. Da ga. Ok, mislim da je dosta. Dosta.